Joseph kissed all his brothers and wept over them. Genesis 45, verse 15. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Repurposed by God was written by Kenneth Peterson and read by Wes Ward. Genesis 45, verses 12 through 15 and 21 through 27. You can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that it is really I who am speaking to you. Tell my father about all the honor accorded me in Egypt and about everything you have seen, and bring my father down here quickly. Then he threw his arms around his brother Benjamin and wept. And Benjamin embraced him, weeping, and he kissed all his brothers and wept over them. Afterward, his brothers talked with him. Now picking up at verse 21. Joseph gave them carts, as Pharaoh had commanded, and he also gave them provisions for their journey. To each of them he gave new clothing, but to Benjamin he gave 300 shekels of silver and 5 sets of clothes. And this is what he sent to his father: 10 donkeys loaded with the best things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain and bread and other provisions for his journey. Then he sent his brothers away, and as they were leaving, he said to them, "Don't quarrel on the way." So they went up out of Egypt and came to their father Jacob in the land of Canaan. They told him, "Joseph is still alive. In fact, he is ruler of all Egypt." Jacob was stunned. He did not believe them. But when they told him everything Joseph had said to them, and when he saw the carts Joseph had sent to carry him back, the spirit of their father Jacob revived. Repurposed by God. Written by Kenneth Peterson. In the early 1930s, Cleo McVicker came up with a product that could be used as wallpaper cleaner. Back then, most homes were heated by coal, and walls became covered in soot. Cleo's invention could be rolled over wallpaper and would pick up the grime. Well, the wallpaper cleaner never became popular, but decades later, a teacher used Cleo's product in her classes to create Christmas ornaments. From that was born a new company, Rainbow Crafts, and the wallpaper cleaner was repurposed as a children's toy, Play-Doh. On a far greater scale, God has a way of repurposing people. We remember the biblical story of Joseph and his coat of many colors. As a young man, he was a lowly shepherd and was sold into slavery by his brothers. But God led Joseph through great difficulties and into the top ranks of government. Eventually, Joseph became repurposed as the ruler of all Egypt. Yet Joseph's calling was not about power, but about grace, something he extended to his brothers as he forgave them. In a sense, all of us are veiled products. It's through the grace of a Son, Jesus, that we are repurposed into greater things. As you do life today, think of your higher purpose and remember to extend grace to others, just as Christ does for us. Let's pray. Oh God, thank you so much for taking our brokenness and repurposing us for your greater purpose. Help us to live with grace, just as you've shown us through Jesus, and to extend that grace freely to others. Thank you, Lord. It's in Jesus' name that we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How has God repurposed you in your life journey? What might you learn from the example of Joseph's life? Rokui tokoi el pueblo rangarela ra utum amalu sra bukrayangad amakit el tokoi loloko ad akorai kiel el magadorma el tobloma tal saidir
Au era altamalia rarawa tigingela ad, ya kadoro malol sangel aad abayo bulte tomali. O mosiwek la maknit tigingirar ad le gorgau e modar srarubak. Ngklow klangal tangat madewuring e gorgau ruriul. Di modar saro guiringalem el morarubak ya rubak amadangay e mongosukau ruriul. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER 19@gmail.com. This is a public notice from the Bureau of Human Resources. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide CT scan equipment maintenance services for the Palau National Hospital under the Ministry of Health and Human Services. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by local funds. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on November 3rd, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on PalauGov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of the specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS 2026-01. Public notice is from October 16th, 2025 through October 31st, 2025. Bidding period will be November 3rd, 2025 through November 18th, 2025. Bids or proposals opening is November 19th, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmud, Melagyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. Tiasub del Board of Directors ra Western Caroline Trading Company, el Morarbeck Stockholders ra WCTC. Tiasub del top dengar adala Board of Directors ra WCTC, el Morarbeck Stockholders, el kuma meeting ri del ngaring na bekra kabel sa ila morngi, rasil sa November 19, 2025 Wednesday, ra time el 2 p.m. le ruklok ra yatasils, e morngi Red Rooster Cafe at Libu Street el ngarat karongro. Aomlal haito dividend rakabergida omo ra Wednesday November 19 ra 2 p.m. el mor orokula la meeting ra West Plaza Hotel Libu. Abola kalsabem el mer ang idil taragalta mem la saba bilinge mem ngulm sa omtirgaw mabelngu haito rakabergaw el senkyol girem. Sain Romana Anastasio, Secretary ra Board of Directors.
This is a public notice from the Bureau of Human Resources. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide MRI equipment maintenance and repair services for the Palau National Hospital under the Ministry of Health and Human Services. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by local funds. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on November 3rd, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS 2026-02. Public notice is from October 16th, 2025 through October 31st, 2025. Bidding period is November 3rd, 2025 through November 18th, 2025. Bid or proposals opening November 19th, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury, at the Finance Building in Koror, or the Executive Building in Ngurulmud, Melageo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. Subdra kamal dile la kabrina nginat ngir. Tia subdra tob der buk Emir Marui, adal barang atibang Ephraim ngina ite, aribo korang rongayang ang ngirang gabur temmeriang, kasual Florencio adalbay, adal alui Andres Osegda, yo bakara ibo la Lorenzo ngira molau, marapor kasad Laurentino ulong, rakadule la targid la kabrina nginat kerem los mera Hawaii, lamot trokok la kamal dile la morngira Friday, November 7, 2025, el dimo mga maldi la madakra Hawaii lo bantrir ang algil. Malway segim subdi ol ngitar admam ngarang ayangal babal daw orior mayol daw mabomodenge may midang sew omudrudo da morngira Friday October 31 2025 aldi morabli la Clement Paulinus ng tapsay orior agi direkalo ay sit mo Clement Paulinus maadal barang atibang Ephraim ngira ite amomrael morhawa ra Sunday November 2 2025 magik malol ngitar baby ng mam maradmam marangal matrigen mo sabihin may midang sew lumudula si sel ngal suwid ilbolola ba Clement Paulinus maadal barang atibang Ephraim ngira ite el mortel gamaldi ra Hawaii kop mal masulang i adios lobangedrogoy Sain Book Emir Marui. Yasubdra sarela Maverick Biko Nirutang, Loltobdria Viv Angel Sali, Maulongong Mario Gulibert, Maadalbay Jackson Henry, Maruot Cuid, Sisuko Sali, LOI Sararav, El Tagaw Adalpmo, ang Legela Regina Pyong, Matamol Nirutang, El Maverick Biko Nirutang, Amlos Mer Sera October 15, 2025, Madibav Kaudangay, Yavios Lamakal Tangat Tergida Rohui, Evidomi Rakamakal Sub, El Dimato Signed Viv Angel Sali. Kadebel subdra kodal. Tia kadebel subdra kodal lol top der ngay kriged rasir sa tobias kuat. Ngira ita o Henry Yuri. Ngira tangadik Wilbert ngira kamrang. May dolo daol apsalob ngira klang. Al murarokul gim gawad al ad. At mo ang aligel atamol ngirutang. Ramabrik piko ngirutang. Amla mosmer. Makamaldile lamlamol trokok. Lumorngia November 7, 2025. Madimongira o yakuriul subda. Sign kriged rasir sa tobias kuat. Ngira ita o Henry Yuri. Ngira tangadik Wilbert ngira kamrang. Idolo daol apsalob ngira klang. Subdra kamaldin maaldado ramlen ngulbal yugiwo et pisong. Tia subdra kamaldin maaldado ramlen ngulbal yugiwo et pisong. Loltob dringan ngulbay galistus ngirturong. Sa armidal Jeffrey Olgaril. Matkula udul bormental tul. Almararogol edamam rakamaldilel maaldado rangulbay yugiwo et pisong. Tia kamaldin maaldado amlamot trokok kulmoringina Friday October 31, 2025. O kaday matalkap singil o truilbuy longayim lurior. El di moringina ngarkayay community center ay Malik State. Lomo uratru klora tutawal mo uraged ratalial sils. Magim subdra bebir kamam magim gaw adalat. El girel tel kamaldin maaldado. El kumamay mdali midakaing sew. Magim subdra tiragid el adamam magim gaw kablil. Mangania dirungulbay sariang timul mangalgel drangalgel amle dirungulbay dangle et pisong rawai singit sigesaka sa mangalgel drangalgel asikang tolmers drangalgel amle dirungulbay riong iratmap
rangal gela qalep ol garil rangal gela abina et pisong rangal gela yuge et pisong rangal gela amne dirungul bai ardol ngir turong mangal ring rungul bai galistus ngir turong marngal gel dirungul bai saryang timul marngal gel rigel nakamura marngal gel madangal yang raklai marngal gel leilani raklai marngal gel rangal gela basilius mesol rangal gel amne rungul bai berigul ngir ulbat nganya tareng zmei marngal gel usi berigul rangal gel adilisa de berigul makreo sa talto berigul rangal gel ngir babul ngir ulbat nganya Ernest ngir babul marawin ngir babul rangal gel sikse ngir ulbat malgarbes sikse marngal gel rangal gel agadmang haruo rangal gel ngir ulbat sikse oidudul sikse marngal gel rangal gel masahiro sikse rangal gel masami sikse marngal gel masago sikse rangal gel malchol ngir ulbat raibu malchol marngal gel taw malchor irei marngal gel Arian ngalgel aring all oral raalit kasuyugi rang all marngalgel marur rudul rabab rang all marngalgel Arian ngalgel markungail oral raribak aknis markungail marngalgel diliap markungail blank markungail marngalgel rangalgel arolmi obak ma madrai gigang leri ma mis marbibiringi endi mion girgalau madichon olgril marngalgel Arian ngalgel akloldir aged ragu kumay umayam marngalgel ongalibel marngalgel limasang aged marngalgel adablu madrai saur aged marngalgel Chan badrai aged glendar aged Arian ngalgel osaw ngir hotel rawiliander hotel marngalgel machung hotel Arian ngalgel sikyang besel ad ngalgel ngarmot besel ad ngalgel yorong besel ad marngalgel motol besel ad Arian ngalgel dirbab mangayolt rallaw isidoro ilamlong marngalgel elang ilamlong marngalgel tarmau haim marbibiringi marngalgir Arian ngalgel rubiyang iru ulbad ngalgel aiban rubiyang ma elma rubiyang marngalgel ngalgel amne rungul bay yala bradir rairung omdi rungul solada marbibiringi Ngalgela igisang teltul rawadal adulay teltul simer ngedrong teltul kula udul dorment teltul tilden tudong teltul Arian ngalgela katosang ngiru albadra nigi katosang marbibirqaw Arian ngalgela smesang ratwaw ra adlayan ringang Sandra Henry masem ratwaw Arian ngalgela yob rayung Benjamin yob masub rabibirqaw momim tangsew marngalgela talmatang marngalgela ngira itay ngaspusu de mem tangsew ngira kabo Andres kimoltur raw elmer ngalgem ngasukmam agidire kalmsub raw ma wadal ad mem alim Ngiseu. Oligor Gaswal, Senator Quartey, Maudal de la Model, Masubra Bibirgau, Mim Ngiseu. Nir Ongor Rigim all Masubra Bibirgau, e Mim Ngiseu Tel Albul. Agidrigal Masubra Spesung Ngira Long, Maudal Raitri, Maspesu de Mim Ngiseu. Dirigal spadala ngira tangadik Wilbert ngira kamrang may imdaka ngisew. Agi dirigal msubdra awadal adar malong albigi kanay marmang sauday ba rugma may imdaka ngisew tel bul. Agi dirigal msubdra adal balurior ma awadal ad kubari ngira igalaw ulkma may imdaka ngisew. Agi dirigal msubdra ngalgila takadasang ulkma may imdaka ngisew. Ngira awisyur kanay mkas msubdra may imdaka alim imdaka ngisew tel bul. Yablilio agi msubdra ngul Eric Saburo o ngayim Jackson ngira ngas rukubay may mirmalig mo ngetiw hayam regisiwang ulkma may imdaka ngisew tel bul. Yang ayaw agi msubdra ngol Yusim Mui ong im Captain Arvin Raymond rokobay sanayet ti Mui ong etiu Hector tatingal kumamim nakaing sir tel bul agidire kam subdra rakmur rangul masahiro madil sa Raymul Gloria Meriang makamril mo subdra ngal gemim nakaing seu korro kuye belilay Anastasio ko malesli belilay adatchi emim dalim nakaing sir tel bul Lawrence katubangang mo subdra adat rangal gilawenti magenti mim nakaing seu dire kal subda mortrigel admam regal qablil albaldok Glorio kumamim nakaing sir tel bul ma orioring spadalay Abdul mabilong dir uldak Gloria Sali mar uldak libuhit litler yang ramlongo yung spadala ngir turong chansong yamal kung mamim da kayong sewa da alim tel bul ngarolong yung spadala ongor ete Matias Erbay maodal other tel bul oriora kim subdra mamang reigo mamim da kayong sir tel bul gidrang subdra Senator Hokons Paules mangir etet Novertiano kung mamim da masubdra adat mamim da alim tel bul oling spadala klol olablo miwata alit dong masubdra adat mamim da kayong sewa gidrang subdra gol MSF Salvador Remot masubdra bibir gaw mim ngiseu yang esareng spadala ngira kabaw Andres Madraisaw mawadal at agidire kam subdra el ramatorm de may obak ra marwong masubdra adad rongal mim ngiseu klem ngatela subda ul mabola kalmdong klem ebo madangil modqawat mim ngiseu dire kalmal tokal sang mabola kalsab emel indi ngil basul edit galat krang lunguwa agi kmal merenga suli roguya robakal dios lo ngid roguy sai nungul bay galistus ngirturong Tia subdra kodal al top dengan rakamsik iget shalom et pisong matulik Alfonso Diaz el subdra ngalgela ibsang maray may gisil
Morangul ba yugiwo et pisong ang ngalgel amle rakamsig liget et pisong lapsang amla mosme rakamaldil amla motrok kalma October 31, 2025 alnya Friday el sil sel di morngi community center raimlig magyol ngitra rogul at may almol mutro October 29, 2025 yung mga ablagatliun momsang awodla dibu malsol ang arbodla esel sil sa October 9, 2025 Wednesday at 6 p.m. emera ba el gedr ang arbodla madwes ablagatlet dagat maklid morgamaldil mga ramida gimsubdr kamiu el mardar darar agara ingir ora ala de bistam treng usia Watanabe ebil tulik edit develbot ngalom sa France Marcela Tamtreng motor romogot bani miong Quito Beverly miong Sandario Richard Rulo the Harry Temael Michael Temael singimo France Serek France madrigal togobet sel sub damor lul targong Elis wadalat tutog nilalmau ebira iblau enita Edward adib Elis madras skelsol Darius Elis bagay Elis masariang adalbay Warswick ngas pusub de meim dakaing seu Argaswala gimsubdra Rosania Tagawo, Valeria Brel, Lynn Alon, Darlene Tagawo, Paul Tagawo, Rangsul Brel, Chamila Brel, Grace Brel, Kadwin Brel, Fedias Brel, Kaylin Brel, Charles Brel, Madrigal Ngalgela Leit Adang Albrel, Rates Brel, Adriglo Sisil Subdamra Lilian Marcil, Ananias Toribiong, Magent Moore, Codines Ngilti, Franz Ngilti, Lorang Ngilti, Franning Ngilti Oitrong, Mosud Rebek Kalab, Emeim Drangiseu. Madrigalo Sisil Subdamra Evangelin Ol Asanuma, Mangalgel Ratomoko Asanuma. Ngarbod lagim subdra kamil Josefa Malsol dirada isets ko nginaingas dalbad albaulong Alfonso Bleso Merlin Malsol direy Miriam Ewat al Apolonia ngir eol Chinet Malsol ngir ungel Anchi ngiraingas humiwo Maylin ngiriyo Gabriel Wendy Baulong Kimberly Gintarodme Metia Kimia ngir eol Sumor Tayen ngir eol Mayli Lora direy Weilea Olbangla Gintaro Masami Emilia ngir eol Isamay Alfia Alfonso Josephine Ngalu ngir almaw Puanani ngiralmaw, analip ngangal dongokla, meangalil eila asuma malsol, Maya Malia dirangas Gabriel, Lynn Marep, Yoskoy desmang, Lucy desmang, Madrigal Mor Alfonso ngirungay, Madra Inglay Chimit Jonas, Marep ngiralmaw, Sisinyo Hideo, Unamakal ngiralmaw, Charlie ngiralmaw, Osamu Malsol ngireol, Fraser Bauloong, Russ Alfonso, Jason Ochebrel, Ferris Bauloong, Victor Radning ngira Ariang Riirey, Brian ngiralmaw, Allen ngiralmaw, Joey Hubio, Chama Madrangsmos ngiralmaw, Benedict Desmang, Stevie Desmang, Dai Wolf Gentaro, Danny Hubrit, Mamrep ngirbotreng. Madrigal subdan mora Anabel Harias, Dong ngiraibab along, Ngatwat ngiraibab, Ongukul ngiraibab, Yasko ngiraibab, Beli ngiraibab, Kaspusub de Lodos, Emim na kaingisew. Madrigal sisul subdan mora Naemi et Pisong yob, Rosemary et Pisong ngiratreg, Geisia et Pisong Nicoles, Chemaima et Pisong Finnegan, Dirasnges, Karen et Pisong Maidesil, Carol et Pisong Tele, Tafok et Pisong, Skras et Pisong, Mangaleel et Pisong, Iged et Pisong alkmo, Kaspusub de Lo Ademertial Lamadong Sil, sa matakaingisew. Agidir Turgal Wormersay Presley etibek mangalgem na Selby etibek na may mga sumam. Arbeda gim subdragal dirat abo et Laverne Merep Masirang Antonio Remeldil Singewo Inglay Alexander Ngotel Wehara ma idirir Wehara. Miyun sa gim subdra kamiu libu at Tomoichi ulay Tomoichi ma Edwin Tomoichi gas pasubdra ade may nakangisiw at Ali Mertel Albuna. Madawap malmusulang yerbakal Dios pola makaltangat rigidrokuy et yang aspadelanges ura kamaldilela arungol bay yugiwo et Pisong el morngi na community center ay maligir October 31, 2025. Hindi na kaldi ulat klat kalmararbek kaladal di wala bablakatiril mamsang awadal adibu umalsol ng narbodala el almormutur October 29, 2025 SLCL sila 6 p.m. medapora ba elged ng narbodala madawesa at katmok lablakatalit el morakamaldil. Sain rakamsik iget shalom et Pisong matulig Alfonso Diaz. Tial subdel mulla reng stringi Adiagal Spedel, Madiagal Tigingel, Malub, Engul de Suela Dias Broadcasting Company, Tiang Aspedirar Adlul Top Dengi, Eharaorgi, Kohmal Mesulang. Subdra Maldil. Tia Subdra Maldil, Loltobdring Esebera Ibadang, Helbert Rong, El Masubdar Adamam Regal Belu, Ras Arela Ulay Yao, El Mlosme Ersera Luyam Erul Gabsingil El Albuy, Ler El Arak, Emotargaklang Al Mamua Maldira Sabadong, El Gotal Gabsingil Ongturi Matalbuy, Ler El Arak, November 1, 2025. Ang ayang lagim Subdra Gaul Inawo sa Baklim, Marangalgela Alul, Roobakarusong Teruwo Chokay,
wadalad harumi inawo, ulong-ong Antonio Yaad, makalista mogisang. Ole agim subdrakaw lertruy Harper's Kang, mamosubdar bebirakaw maradab. Ngar along agim subdra rubas subadyang ubday, ibadul rabarrak Florencio Yamada, marangal garabarrak. Agidirek kalmasubdrakaw ila abis Hermina Saiske, mamosubdar bekal adad marangal gartial albula. Ang rar draol agim subdra Tia Skaras, marbebirakaw, marangal gelamle ngiramadalabay, pasebs osar rahari pasebs, marbebirakaw. Alab agim subdra ngiraroys Francis Gibb, maebil raroys Mihaina Marcel, esabay rakadung Edwin Chokay, Wong Harvey ngirayrikle, ebil raskesang baklay tamingil Chilton, mamosubdra adad marangalga. Agidira kalmasubdra Basilia Temail, mamosubdra rangalgela Petrus Bells, rangalgela Tosco Ikiasang, rangalgela Saigamal, rangalgela Blaluk, rangalgela Idib, Roman Idib, Mapolinda Idib, mosubdra rangalgela Koro Idib, emay madali medray ngasew. Agidire kalmasubdra rangalgela Subris Ermang, Raodal Mitsuhide Subris, marbebi rakaw, rangalgela Uloong Amalay, Rarb Orkasad Laurentino Loong, marbebi rakaw. Erdaray Trir Yutaka Mangloy, marbebi rakaw. Ngwakla Argasius Ngiratarang, Mabatilda Krebs, mamosubdar bekal adad marangal, emay madaalim, edray ngasewer tial albul. Ngabuk dagim subdar kawal, diratural, dilboy matul, makararamyo Columbus sa kuma, mamosubdar adad, emay madaalim, edray ngasewer tial albul. Ulimang agim subdaray lolang miyako Andrew, Diraaw emerita karadala, ngirayrung Isak Swalabab, makalista siye humiwo, mamosubdar adad marangal gartial albula. Ngaklaw agim subdar adalbay ramrab Felix Okabe, Magaren Sungino Mira, marbebi rakmiw. Koel Dulay Subris, Dil Hanay ngay sa marbebi rakaw, Raarwang Aaron France, marbebi rakaw, Jacinta Stefanus, Marutara Rayholt ngiratyaw. Ngas pasubdal bekal adad, emay madaalim, edray nga sewertial albula. Ngiwal agim subdra Miss Antonio Bells, ngiradarbe sabo bultadaw, mangalgela umrang taliw, Rarahel Lucas, mosubdra ngal gamar adad, emay madaalim edray nga sew. Agidire kalmasubdra ngalgela modak ngay Olgaril, ngalgela Odeurungul, Ramaktalena ngwakl, ngiropkal Nelson Masang, maaisli ngwakl, mamgas pasubdal bekal adad, emay madaalim edray nga sew tial albula. Malgayo agim subdra sa Arulyong Teodoro Rungulbay, Juana Rungulbay, marangal ka. Ngirmang Moses Aludong, diringir di mau murako kitalong osyar, mihay na hiromir dial, marangal gelayang o manggar, mga pasub dal bekal adad, emay madaalim, edray nga sewertial alabula. Ng esara gim subdra kawal, wadal adi long marsil, mamosub dar adad, marmom deday, salamay magimgay nga sewertial alabula. Oygul agim subdar adamam ramadal, ra oygul, hertial alabula. Ngat pang agim subdar kamsik, surang Whip sa senior, Beekaldil Evakyota, Rubiang Hiromi Nabayama, Madil Badul Derbey Blodak, Mamosubdar Adad Marangal Gartel Albul. Imili agim subdar Maria Rong Simer, Mamirago Joseph, Mamosubdar Adad Marangalga. Arangar Oryor agim subdar Pilom Tamngil, Opkal Ragamsig Maluis Kalu, Gosuye Uwegi, Matjunior Uwegi, Rangalgela Sarwang Begebakmat, Rangalgela Harumi Klolubak, Floriano Buigaspis, Masahiro Daniel, rangalgela Florencio Dalong, rangalgela Bandamal Ngawakl, marangalgela Riro, Ra Florencia Riro, marbebi rakaw. Mamgas pasub dal bekal adadar tial albu, lemay madaalim edray nga sew. Abalilyo agim subdar kaw Agustin Ramot, mosubdar bebi rakaw, emay madaalim edray nga sew. Malway se agik malmering asuliw, olngitar adamam lulbas ang clearer tial spadela kamaldile laulay yao, mautakang masubdar bebi rakamiw maradad, emay madaalim edray nga sew tial alabula. Ao manggadalblal sa di morablila esabay rakadung Edwin Chokay, el nga rasa amus, rae clora tuta el moswelba. Yapadangel ngigal ada di motuab dramor raswelba el momadakar ngiwal. Ngmal kloase rebato kam asang marmo sabai remedadaes lamay magim aali magim gay ngasew. Yabolakal sab emelmay ngmal diungil basul edi dagalat karang lunguwa. Kompmal masawla esabay ray badaang Helbert Rong. Subadrak maldil. Tia subadlar tobdringit trigalok tamaw ratulungal grado karang rubasang ramal gayok. Mangirat mil all denis ito book
Emil Ramaruy, Madralami Masasinge Arurang, Yadar Talwang Charles E.R. Obiang, Sigisol Alfonso Lool, Ngiroteot Eliayao, Maeval Tiao, Amsubdar Adama Merbab Mayol Dao, Maorior mo, at Targid Raulay King To Yao, Amlosmera October 23, 2025. Mlamotrokok Lakmaldil, El Mornira Sabadong, el November 1, 2025. Umotwab Dramorg, el mga maldira blila Edson Chogay, el ngaras amus, el moswelb e morangiwal. Maloaise yang ayang lagim subdra obagrusong teruo Chogay, wadal ad harumit Chogay inawo, mabaab hens takawo, maobil lulongong aholiba e ngiraybay, rangalgela omes, masiskas kiwo, mamosubdra adad marangal e may madaalim e dray ngasew. Ngar along agim subdra ire raingos, el Dwight ngir amat, maadalbay rakayong, el yohey meru, madir nga mes hideb el balaw mamosubdra rangalga e may madaalim e dray nga sewer tial albul agidirek kal musubdral wadal adrayung li Yohana ngiratrega rimir heis ngiratrega dir ete goreti masayos erbay ma FC West el mamosubdar adad e may madaalim e dray nga sewer tial albul agidirek kal musubdral el Florence Sokaw ma Antonia Ndesel mamgas pasubda e may madaalim e dray nga sewer tial albul agidirek kal musubdar kawal tuloy klolat mamosubdar ngalg e may madray nga sewer tial albul ngarar dagi musubdar BS Augustino Balayles erdaray trir Jerome Tamngil Maseverino Ikea mamosubdar adad marngalg e may madaalim e dray nga sewer tial albul ngiwal agi musubdar diraw aspay Isabela Ngirmang Benita Ngirmang Ruth Ngirmang Julieti Mereb Sayuri Andri Shelly Sakuray Din Delilah Laol Grace Cabino, Glenda Cabino, Claudine Cabino, Mary Arius, Isaias Yano, Junior Leroy, Grant Cabino, Greg Cabino, Greeley Cabino, Aldan Alfonso, Alison Alfonso, Maaladin Alfonso, Mamero Rui eda alim edray nga sewertial albul. Malgayo kagim subdra Cindy Ruur, Abbas Kyoko Sumang, Viola Stefanus, Hosea Sumang, Vancelin Stefanus, Brian Malayre, Evita Mira, Tamol Ongino, Glena Ongino, Donatus Ngirdimaw, Leong Ngirayngas, Joveli Sabo, Ann Singewo, Bill Clolat, Fermina Ngirdimaw, Oligong Galebre Elbang, Maelisa Ngirayriso, Marangalgel, Momay Madaalim Mertial Albul. Ngesara Gim Subdra, Desangang Emil Ramaruy Marangalgel, Florencio Adalbay, Natalia Adalbay, Rangalgela Aiko Abbas, Hermina Ramaruy Marangalgel, Rangalgela Mihayna Ramaruy, Rangalgela Elizabeth Ramaruy, Augusta Robat Marangalgel, Mamosubdar Adad Eme Madaalim Edray nga Sewertial Albul. Agidirek Kalmasubdar Kaol Elena Damay, Mamosubdar Rangalgela Yugi Wong Hotel Eme Madray nga Sew. Iray Agim Subdra Ebiledil Caroline Nakamura Takava, sa Aliang Esre Irey, Auleria M. Alfonso, Hans Arurang, Serang Ardialul, Tiagi Ngiralmaw, Mahelen Siadalong, Mamero Rui Madaalim, Edray nga Sewertial Albul. Kidirek Kalmasubdra Rabal, Tagewo Ngirmakur, Mangmal Miotel Klolad, Alkmomay Madray nga Sewertial Albul. Ngartmaw Agim Subdra Amaw Ngiraywet, Mamay Madray nga Sew. Ngatpang Agim Subdra Dilbadul Derbe Martin, Irene Mira Otobda, Mabadul Mers Arurang, Mamgaspasubde May Madaalim, Edray nga Sewertial Albul. Ay mali kagim subdra yorang malgarbes, mamay madakay nga sewertial albul. Oriora gim subdra sibong klolat, rangalgela aiko armalug, rangalgela mitsko raolep marbebi ringi, Luwaiti, Linda Albang, Jennifer Agiwo, Eunice Agiwo, Rose Kabong, Dirutangli Oling Yava, Marian Ito, Lori Ngamaes, Sharon Ramot, Skylin Ito, Rosario Skilang, Inglord Ngirungay, Christina Baulis, Savaria Alidadong, Diane Delutao, Veronica Antonio, Mary Samdiw, Rangalgela Hanarita Onklungla, Humiana Masayos, Bernice Doktok, Delfita Thomas, Hugong M. Nakamura, Ellen Chokay, Bernadette Matul, Ebil Taway, Agustin Masayos, Francis Laol, Joyce Antonio, Peter Andres, Felisto Margup, Jeff Ngirarsaul, Tony Ngirarsaul, Hubert Agiwo, Patrick Agiwo, Fidencia
Florencia Tangalbad, Mario Gatosang, Salvador Telams, Esteban Gatosang, Fred Ramaruy, Morales Ramaruy, Samuel Ramaruy, Frida Dalmau, Ras Masayos, Valerian Basilius, Vernon Basilius, Mesaol Basilius, Lee Risik, Reynald Mool, James Oitorong, Joshua Ngirdongol, James Ngirdongol, Ashley Omelao, Sue Ngiramolao Joseph, Adora Ngiramolao, Juanita Davis, Rachel Sumang, Clarence Masayos, Miriam Hideo, Florencia Ramsik, Policarp Marcil, Edwina Sugyama, Francisco Dalong, Snabar Dalong, Diana Dalong, Joyce Bayo, Portia Lynn Skabong, Patty Clolad, Heather Mira, Eliser Ngotel, Helinda Taway, Ralen Taway, Kelvin Taway, Elizabeth Igertang, Eileen Igertang, Roland Marar, Jeremiah Marcil, Jim Clolad, Sullivan Skabong, Morgan Mira, Elson Skabong, Brandon Mira, Humay Basilius Isida, Mergi Basilius Yang, Edward Yao, Alfonsa Emiliano, Bruce Malayre, Amos Emiliano, Annalise Emiliano, Juliet Q. Pedro, Olive Yao, Jocelyn Howard, Stalin Xavier Pedro, Rimir Katosang, Salvadora Katosang, Lucy Ngais, Kabogol Ingais, Cherma Ingais Masungil, Benedicti Desmang, Charles Tangalbab, Masahiro Daniel, Domingo Garay, Tony Brobesong, Lee Swain Kang Ichi, Kadwin Kokits, Mary Walter, Meseral Malayong, Mamosub Darbebi Ramiu, Eme Madaalim, Edray Ngasew, Ertial Albul. Tugubet Selsub, Damorang Armid, Raadalpay Rangar Matalgang, Elkmom Gaspasub, de May Madaalim, Edray Ngasew, Ertial Albul. Direkal Tugubet Selsub, Damorading Elius, Eugene Uehara, Rablay Rangat Edong, Elkmom Gaspasub, de May Madaalim, Edray Ngasew, Ertial Albul. Palilio, Agim Subdra, Obakaram Mangalang, Rani Herdoor, Mabilung Marcia Ogava, Elkmom Gaspasub, de May Madaalim, Edray Ngasew, Ertial Albul. Agidirek Kalmusubdra, Ngaskasuk Abraham, Marahel Ngiruyos, Mam Gaspasub, de May Madaalim, Edray Ngasew, Ertial Albul. Agidirek Kalmusubdra, Wadalad, Rosalin, de Mresabang, Masinton Sualablay, Mamosubdra, Adad Marangalig, Emay Madray Ngasew, Ertial Albul. Klamatela Subdaw Ul, Malamlang Almadungang Klem, Endi Modengel Kmokadkaw Emay Madaalim, Edray Ngasew, Ertial Albul. Malkloase Erma Alsang, Mabola May ang maldiwngil basul, edidagalat karang lungu. Madakommal masulang, edolangit tararubak kal Dios, malomakngal tangat targida rokuy. Signed, Ngirat Milol, Dennis Ito. Subdra maldil maomangadal blal, sraulay kintoyao. Lagtobdringa rangem Sebastian Andreas, Delegate Sebastian Marino, Ngiroteot Eliayao, Yaav Spuns Takada, Ngirbangal la Benjamin Adalbay, El Masubdra miul ngalgela de Delil, El Ngaraygal Balura Babaldab, Orior Mayol Dab, Rakamaldile lang algedra ulay kintoyao. Makamaldil lamlamot tergok el morngira November 1, 2025, el Saruday, Sabadong, el di morngira blila Edson Tiogay, el ngaras amus Rabalur Orior, e mga maldil mo 12:30 p.m. et 12 del mabdakra olgul Rabalur Angiwal. Agik malolngit mo, may madagay nga sewer ti almong mungulbong al sils ranggal ngalged. Hindi ka ngalyok lama alung, makardi mo kaltmok algire lakamaldil maomang kadal blals. Ngar along agim subdra siska bleso klol ad mangalgem rangalge lamle adalbay rakayong ngir amat troli rar ire raingos the white ngir amat maodam rauldak ngir amatur marbebi ragmiu rangalgel marbebi ramle ngir aureg the Tobias agwon mgaspasub de may madagay nga sewer tial albul mangiwal agim subdra eldig sa noway doong mamgaspasub load iblug trumen ngirmang mamalngitange surangal graw asbay sereng tulob wasisang marudam rahustino masaksay maantero boysek smi ahwanan nestor marbebi rakaw ngaspasub de may madakay nga sewer tial albul ng esar agim subdarang ngalgela makarti ko taro ngaspasub de may madakay nga sewer tial albul iray agim subdarang ngalgela ngirgiklang taryong sa awa sa makayong mamgaspasub de may madakay nga sewer tial albul rangalgela valadra ira alsali adalbay mamgaspasub de load e may madakay nga sewer tial albul rangalgelam lengirage dromant matul raru rat agi
mi malwert matuula mariiwang uel matuula ngas pasubdaload may madray nga sewer tial albula. Rangalge lamlay other talwang baules sa along ra Senate President Hokons Baules ngas pasubdaload may madray nga sewer tial albula. Ebil raklay moded Baules sa marangalgel rangalge lagi karel dil gegi Anson ngiraged Robert Ngirbalgu marbebi rakaw kliw ngirgiklang kang its former President Johnson Toribio Spis Valentino ngirgiklang rangalge lamlayaw a Daniel ngirokobay buiga Spis Chairman Daniel Rahel Gatabangang marangalgel rangalge la Pastor Mukogil Solomon i other eduk la Francis Toribio rabong raidung Joel Toribio o bakaradapkar Clarence Kitalong rangalge la Vayeng igasakas Marigold Yob kigrel taadib Timothy Ngirdimaw dira maring lidub T6A marangalgel dira ay tinagi walul badul malwat talay marangalgem tulay sabal takada ngaramlangu yakyol ngitargal ngirasibong lakyus malsol maodam ramayreng malsol mamgaspasub de may madakay ng sertial albul rangalgel raaged sulyal rangu ram uwang William ngiraygalaw marbebi rakaw rangalgel la France ngira makatira dilyaw ramangira makati France mamgaspasub de may madakay ng sertial albul ngatpang agim subdra rideb o kavati itong mamgaspasub de load may madakay ng sew rigel rablu the marangalgem ening klol ada marangalgem hasintan itong marbebi rakaw rangalgel amlew eldig sa alav the rablu the maalins ngirumarang ngirage the marangalgem mamgaspasub the ar ada the marangalig may madakay ng sertial albul ay malig yakyol turgawal kalaw sermong maremar tamir mga South Junior megimol turgamiw el mearigel kwal mel nga sukumam orior agim subdra wadal ad agemi Anderson marangalgel Tiana Tiborha marangalgel iyung Benjamin Yob Dingalius Moses Yob isaul ra mga saw kami itatong madilme marangalgem magim gay nga sewer tial albul alios yaw kadire kalmi itatong madilme marangalgem magim gay nga sewer tial albul dilwang amray abaules wadal at tutod ngiralmaw marbebi rakaw adal barang atibang Ephraim ngira itay mosubdar bebi rakaw Teodosia Yu Patrick Josephine ulong ngiraboy ngas pasubdaload may madakay nga sewer tial albul Serafina de belbot sa to marangalgem rangalgel aleduy o malyak ngas pasubde may madakay nga sew Saryang Olaul Warswig marangalgel rangalgel Orengs Pedro Sarah Canway Sketh rangalgel Sunday Ilek ngas pasubdaload may madakay nga sewer tial albul rangalgel amledlad raylong isaul maalin sa to marangalgem Deborah Toribiong Rodian Toribiong Smus Nanumi Toribiong Chewin u Eramas Rosemary Joseph Marire Blunt rangalgel Tiana Talay Rubas rangalgel Hasime Talay rangalgel Carmelong Ralul Gradeliget Manggur Marbebi Ramiu rangalgel Arium Rarulib Anghenino Veronica Ngiraybay Fermina Isida Sheila Sakuma Marbebi Rakaw Apolonia Siprit Augustin ngaspasubdaload may madakay nga sewer tial albul rangalgel Hiromir Dial rangalgel Katsue Sali Kalvung Rawanita Obiang Marbebi Rakaw Rosang Kyosi Andrew ngaspasubdaload may madakay nga sewer tial albul dirat nger Rose Masubda Speaker ako State Legislature UL sa Uwasa Marangalgiw ngira Meriang Alexander Rakamasiga Marangalgel Alexis Rakamasiga Marangalgel Pastor Balgu Sandario ngir Oteot Elia Yao Marbebi Rakaw Buik Pelaw Bung Ngirangsil Rangalgel Amlerangu UL o Ib sa Armidal William Siprit Marbebi Rakaw ngaspasubde may madakay nga sewer tial albul Palilyo agim subdra rangalgel Akalib Rakoseba Mainarya Maradad Ratula de Delil rangalgel amle UL Kaiteng Madris ngaspasubda aradad may madakay nga sewer tial albul tigel mlode kalobas ang clear emdingel mo kadakawad erong si tial subdra kamaldile langalgel alios yao raulay kinto yao ngaspasubde may madakay nga sewer tial ulbong lalsungul ang galingalged omungul maklap ka maodangas amorada maval Dios el niya omak ngaltangat sab akragid rapek kalsils kompmal masulang signed iad spoons takada spadela kamaldile laulay kinto yao tia subdra kodal laltob din nga adal para kayong yohey merur ire raingos Dwight ngiramat ngiro itoluk Mike Rangula ikrigedray madu Jovan Isaac maolablu James Miwata Alid Adong mangir oteot Eliayao el morar
adama marbebi rama melkmo aulay kintoya el ngalgela targidra evangelista ya amlos me erseralu meerul gabsingil ong tuloy el builer el arak October 22, 2025. Lamotrokok lakamel dile lang galbuy galmoringira sa badong el gotel gabsingila ong tuloy matal builer November 1, 2025 el 12 dra Santos Borja Funeral Home ra el clock el morablila Edson Chokay el ngara sa must ngarong agi olngitra adama mel ngara babel daw mayol daw matirigel mo sa beir el may matray nga serkel el sumula targidra evangelista yao ang ayang lagim subdar ngalgelamle ongetiu tadawo ra Edward tadawo mamosubdar bebi ragaw maratad e may madaali matray nga serkel albul a olle agim subdar ngalgelamle badul sa tormok ngalgela ewat lara baulina skang rangalgela del malay ti itong rabadul o kavat ti itong rangalgela ulyay SBA radirang rang talat ka madrang ar rangalgela madra aluy bara Roseberry ginto Maglen Villanueva rangalgela talmatang raharu it's talmatang Mamarciana Gibson rangalgela mleri ire Raingos Salvador Rabluv ra former Governor Brownie Salvador Johnny Salvador Masindi Salvador siskable so tuloy marangalgel may madaalim kay nga sertial albul. Angar along agim subdaran ngalgelawloy maulderl raoba karayabul Lorenzo Ngiramolaw bulay giku Mochimaru rob orkasad Laurentino Loong adalbay ngatibang Ephraim Mira Ite ob adal tabe Lastomu Mochimaru odal Raykloy Bruce Rimir iadra Rey Chusi Tadawo Kabidor Taima Ma August Borja agidire kalmasubdaran ngalgela kadam Ramamang Sermong Silsak, Linda Ngiraybay Thomas, Urti Silobot, Mosubdar Adad Marngalge may madaalim edray nga sertial albul. Agidirek kalmasubdra, Ngirmangang the Wilhelm Imesay, Rimir Hayes Ngiratregad, Mawadal Adra, Yungla Johanna Ngiratregad, Mosubdar Adad Marngalge may madaalim edray nga sertial albul. Agidirek kalmasubdra ibadulra elgang, Ra Florence Wal, Maebil ra elgang Hanay Ngays, Frida Kwal, Marangalgela Benjamin Stefanus, Marangalgela Joseph Stefanus, Marangalgela Isaac Stefanus, Mosubdar adad marangal may madaalim edray nga sertial albul. Agidirek kalmusubdar ngalgela wasisang, Radiray may o eru rungul, Madoypkur wasisang, Badabi sa alboy Chokay, Juliana Takriw, Nirawregda Chak rungul, Manan si rungul. Rangalgela Tego Merur, Rawadal adra kayong Arbin Merur, Marual iu Rosita Orak, Rangalgela Gimigo Tuur, Raibadul ra Tablaw, Siano Tuur, Maebil ra Tablaw, Edith Tuur El Balaw, Rangalgela RR, Gerel At Joseph, Rasayuri Saal, Mawailan Joseph, Rangalgela Mle Adalbay ra kayong Ngir Amat Troli, Rakadwin Ngir Amat, Uldak Ngir Amat Terdialul, Mamegan Ngir Amat, Rangalgela Mle Ire Raimos, Adriano Noah, Ra Archie Noah, Ma South Noah, Rangalgela Mo Esar, Ra Ebil ra El Madu, Josephine Ginsyo, Odal Rudim Guroda, Maureen Guroda Misael, Agnes Rebetu, Shiano Rebetu, Madaniel Agon, Mamosubdrangal Gamarbebi Rigid, Matirgel Medevay se de Galser, Mautarangal May Madray nga Sertial Albul. Ao lagim subdrangal gila Mauroys, Ra Odal Billy Blay Ngirawlaw, Madir ngargiw Garol Mauroys, Rangalgelay Madu, Rauloy Erena Sebalt, Rangalgela Alidadong, Rasigong Nirakasaw, Maebil raongalal ilabrang may desil, mamosubdarangal gamaradad may madaalim edray nga sertial albul. Katukubet sil spadelay krigedray madu, Jovan Isaac, Mauloy Erena Sebalt, Maebil ratablaw Edith Taur, el musubdarangal galayol Sau Riro, Ramarciano Kait Riro, Florencia Riro, Mahasinta Stefanus, mosubdarangal gamaradad may madaalim edray nga sertial albul. Agidirek kal musubdarangal gela Orwi Daltang, Rato Masat Daltang, Mosubdar adad marangal may madaalim edray nga sertial albul. Ang rar dagidilek kal musubdra Andrew Shiro, Ngiraaw Bishur Ganay, Ebil rat igabay Elizabeth Saigamal, James Sokaw, Ongetiu Samson Sokaw, Rangalgela Talisang Chloe, Ramiriam Saraimul, Rebecca Asanuma, Rosania Ongrung, Marangalgela Salvador Ongrung, Ra Edwel Ma Edwin Ongrung, Rangalgela Nina Ngirngese, Ra Deborah Nakata, Rangalgela Emma Ultirakl, Ra Dirio Ralul, Rangalgela Rita Ongerung,
Ramolins Maserui, mosub darangal gamaradat rat igabay, material mo madeday sa sabarirel may, madaalim edakay nga sewertial albula. Ang gaklaw agim sub draklaw lubak Mark Rubas, Mawel Juana Benhart, mamosub daradad may madaalim edakay nga sewertial albula. Ang iwa lagim sub drakyati Yano Tomol, mangalgel ra odolom la Dexter, may madaalim edakay nga sewertial albula. Amal gayok agim sub dra nirat milol Denis ito, abas Kyoko Sumang, madralmi masasinge arurang, dilrutangali Merlin Oling Yava, Mary Samdiw Talamas, mosubdar adada marangal gradok, may madaalim edakay nga sewertial albula. Agi oltur grangir kungil Steven Sebalt, marangal gem lamay magim kay nga sewertial albula. Ang esa ragim subdra miray Mercy Ramaruy, Diltuid Adora Ngiramolaw, Malik Justina Ramaruy, mamosubdar adada marangal ga, Raybalu, may madaalim edakay nga sewertial albula. Ang artmo agim subdra ngirakasaw rangula, marmurang rangula. Rangulaw Jan Ding, Madiro Oirem dangalay ibalas, mamosub darangal gamar adad may madaalim edakay nga sewertial albula. Ay bobang agim subdra Virginia sa Alboy Isidoro, tamadad wasisang, Macloria Kuroda Emasyol, mamkas pasub de may madaalim edakay nga sewertial albula. Ay ray agim subdra Dave Tarimel, Antoinette Merur Andreas, Mary Rungul Bauso, Rangalgela Tau Atel Igartang, Ra Elizabeth Igartang, Maelin Babauta, mosubdrar adad marangal may madaalim edakay nga sewertial albula. Tugubet silspadela evilra tablaw idit tuur elblaw amora Frida Sokaw Shea, elkmomosubdrar bebirakaw may madaalim edakay nga sewertial albula. Agi olturar alul garinang mates, marangal gemal magim aalim egim kay nga sew ertial albula. A oryor agim subdra tulik Alfonso Diaz, maebil tulik Edith Tebelbot, makarayngir oral. Iget Shalom et Pisong, mawadal adibu Malsol, Talbadal Pauloong, Rosania Brel Takawo, Dirataboit Laverne Mareb, Benedicti Desmang, Madrainglay Chimi Jonas, mosubdra bebi rigid may madaalim edakay nga sewertial albula. Agi direktal musubdra Saul Ramangsaw, Marangalgela Timarong Ramangsaw, Olgaril Ramangsaw, Mary Yutaka, mosubdra bebi rigid may madaalim edakay nga sewertial albula. Agi direktal musubdra Aleosiao, Marangalgel Eval Tiao, Ellen Chokay, Mapastor Balgu Sandario, mosubdar bebi regid, may madaalim edakay nga sewertial albula. Amyun sa gimsubdray Pik James Ngiraadeng, dira si Imlay Omgatal Ramot, Elbil Hilaria Ichiro, mosubdar adad marangal garaytal gay, may madaalim edakay nga sewertial albula. Albina da Albay, marbebi ringi, lamay magim aalim magim kay nga sewertial albula. Ang arkabsang agim subdar ngalgela katosang, Abe Lorenzo Katosang, Madil Odilang Edwina Katosang, Rangalgelam Leuloy Kaoru Sasawo, Ralati Mavan Sasawo, Elmay Madaalim edakay nga sewertial albula. Agi oltur Radil Odilang Yunis Katosang, Marangalgem Ray Sabong, Kiru, Mawali, Elmay Magim Alim, edakay nga sewertial albula. Kadira kaltukubet Selspadela Odalbil, Iblay Mauroys Ngirawlaw, Mauloy Erena Sebalt, Elmorangalgela Pablo Kiosi, Rahimong Sebastian Marino, Juana Kiosi Nestor, mosubdar bebi ragmi marangal may madaalim edakay nga sewertial albula. Ang ayaw ragim subdar sanayet tangalbad mangirew raongetiu Hector Tatingal. Rangalgela oreng sa Benito Thomas Maklara Orange Joseph, mamosubdar rangal gamaradad may madaalim edakay nga sewertial albula. Magikmalol ngi tertigal adamam marangal gam elmlamdung ang clear tial subda, mamosubdar adad marangal ged elmladakalobas ang clear. Ang kloase ar materetara influenza, matirgel mo sa bariran may madakay nga sewertial ulbong sils, ratargid, raulay, kinto yao. Kompmal masaw, liarubak al Dios, lumakal tangat targid rokuy. Tial subdal mula reng stringi, at yakal spedel, mat yakal tigingel, malup engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar at lulul top derngi haraorngi, kohmal mesulang. Spadela tulungal grasa aduy kablilaw alyaw ngarkayuk labalilyaw.
Tiasub da kamaldi loltob dringa adal balu Kalisto Joseph, Johnny Yao, ngir ongor Doroteo Nakata, rakamsik surang alweb sa senior, other talwang Charles Obiang, Teofanus Isamu, Marisong Dennis Rangul, El Morarokul Adriril ngarang ayang babal daw orior mayor daw mo. At targidra Benhart Bauloong am Los Mera Tuesday el October 7, 2025. Akmaldilel maaldaadu am lamotrokol morngira Sunday el November 2, 2025. El di morngira Palau Funeral Home and Chapel el ngarangat Kibrayray. Tial gamaldil maaldaadu a omura 9:30 AM el Moswelb en 12 del Mora Fisheries Dock. Ya omra el loba ekleelaad a 12 del Mora Belilyo el motua braigele Sierra Protestant el Talsigang emo umadakra olgul. Ya omra el almut el mer orior ra osisiul silse. Ndiya ka alung el mga liokla. Kardi mokol gire la aldadu ma o manggavel blal so tial gamaldile langgal targid. Mangar along agim subdragawal dilbug meteskang Tricia ngiratrang mamosubdar adad marangalga. Ngarar dagim subdar ngalge la diraklay rangula marangalge la orak koteb. Agi direkal misubdar Esther Talamas ngir oteo takaleb Uduy Jr. Ngira tangadik Wilbert ngira kamrang marbebi ringi. Adalbay Rayeti Dwight Alexander marbebi ringi. Marta Marcil marbebi ringi. Jan Targong Jr. marbebi ringi. Ngas pasubdal bekal ad may madaalim edgay nga sewert kal albu lama aldadu. Ngatpang agim subdra siles ngirarambyang matansi ngirarambyang mamosubdar bebi rami marangal may madgay nga sew. Ngaram lunguy agim subdara ngalgela Isawo Sisior, Margaret Rangul, Liwen Shiro, Maggie Antonio Mamarencia, Mamay Madray Ngasew. Agi direk kal misubdara ko rin narungulbay, Mamaurin France, May Madray Ngasew ertel albu lama aldado. Ay malig agim subdara kawal Krakri, ay Samrael Samsel Marangalgem, Ra Alvin Malosi, Malgarbes Kabay Siksay, Rangalgela ngiru albab Siksay, Ra Aldarin, Wilfred Mateo Linda, Mamgas pasubda May Madray Ngasew. Agi direk kal misubdra lahay na mamis maruudam mamaltur radal miw may madaalim edgay nga sew. Malgayo agim subdra Betty Mongami mamosubdar bebi rakaw. Rus tu alyaw ramar bebi rakaw mamaltur radal miw may madgay nga sew. Ay ray agim subdra modang sang rakamsik ebil risong yoskot altoy obaad kalalbay olgaril iwong baes o may bael Basilius Deborah Alibosang marangalgel Way Hidemi Dosab ngirayaol ngas among Lay and Rungulbay, Ur Oib, Leia Sakuma Kyota, Shelby Masami, Carlisa Ngiralmau, Dirulang Violin Tamol, Tatangalel Rangula, Danachin Titimla, Oo Biyakar Marbebi Ringi, Chakwini Naruo, Yorang Barigul, Ongetiu Ailes Arsurada Marangalgel, Delegate Stephanie Ngir Oymay, Helga Oymay, Yur Oymay Daniel, Mamosubdar Bebi Rangamiu, Omgatal Blayoki Lilaw, Matargaw Rangames Blayok, Maria Tuti Mira, Anchi Tuti, Tasha Napoleon, Lavalin Rangula, Dolin Tel, Indira Tel Peloy, Elong Tel, Shelly Siksay, Marcela Spis, Irang Rangula, Maspiger Royce Yoichi Arurang. Aruktama lagim subdra Rabaal Tagewang Irmakur, Nirgiklang Lomisang Irmakur, Mamosubdra Rualiw Marangalga. Tarbor Michael Mutok, Kennedy Mutok, Mac Michael Mutok, Morgan Mutok, Raalul Garingang Mates, Ongayim Captain Arvin Raymond, Maruulel Fernando Gewi, Lloyd Gewi, Kisley Gewi, Chan Kennedy Maelwinski lang. Kautaang Vince Blayok, Iadrabuk Norman Ngirataboy, Senator Mason Ngireabang Whips, Rangul Ngirayaol, Sim Ngirayaol, Legislator Roydan Rangul, Collins Tagewo, John Tuti, Larry Tuti, Mike Tuti, Davis Tamtereng, Carl Skilang, Ernie Skilang, Rangalgela Herencio Hotel, Rasangier, Masasu, Omigo Ligertang, Singewo France, William Mates, Wesley Mates, Toley Alibosang, Ashley et Pisong, Carlos et Pisong, Irvin Dwight, Willes Marur, Manik Marur, Mosubdar Bebi Ramiu, Kadwin Philip, Mosubdar Bebi Ragaw, Warden Siksay, Kadul Siksay, Howard Uel, Hansen Uel, Charles Ngiralmau, Jackson Rangil, McClinton Freeze, Ngaspasub del Bekalad, may madagay nga sewer tial albula. Orior agim
subdra dilbug the Christina Sali, Marangalgel, Tosco Arbadul, Senator Rugobay Gikuo Inabo, Marbebi Ringi, Diratublay Debbie M. Ramangasaw, Mlee Paulina Taway Marangalgel, Teodora Sibetang Miguel, Masiska Wataru Marangalgiw, Grete Williams Marangalgel, Mal Myotl Klol Ada Marangalgel, Kikue Metes Ngirngasang, Ebil Abbas Batildes Olao La Marangalgel, Kosuye Uegi, Legislator Nyo Uegi, Rangalgel Aiblay Kladik, Rakreis Rimir, Marangalgel, Marbebi Ringi, Paslisa Ginto, Ebiledil Caroline N. Tagada, Marbebi Ringi, Olivine Joseph, Janelle Oywerang Joseph, Macholin Motil Joseph, Israela Yao Raklay, Giovanna Yao, Rangalgel Amle Avelbelu Philip Klolubak, Raoreng Philip, Mashermain Bitalaul Igeda, Mosub Darbebi Ramiu. Turang Maad Hasinta Nakata, Haruye Nakata, Viloligong Teri Ngiraingas, Melanie Islam, Doris Ito, Oidudul Siksey, Linda Michael, Berin Mariur, Vilbos Uel, Chewi Numang, Damiana Michael, Colebrang Michael, Galalbay Tablak, Shirley Esuroy M. Sangabaw, Albong Walter Miguel, Ngerak Rose Ruur, Janet Tewid, Jeanette Rabes Ito, Jennifer Ngwal, Vilbos Sherry Sishore, Mlame Ongino, Rina Ongino, Gokoy Rungula, Wendy Bauloong, Sarah Cabocol, Christina Ngiramos Asanuma, Marbebi Ringi, Ngalom sa France, Kathleen Sishore, Marbebi Ringi, Ann Wakakoro, Bernice Isawo Sishore, Jacinta Oyama, Marbebi Ringi, Liz Isims, Mariar Door, Chris Joseph, Molina Skilang, Marcela Olwal, Kailani Kini, Dilub Samil, Bayriang Sasawo Adalbay, Suset Marilu Santos, Sofia Sid, Gloria Masami, Sabet Masayosi, Juliet Ri, Shomi Masayosi, Ann Gottlob, Elaine Gamilus, Fidela Model, Johnny Kosoley, Teo Sanday, Matarga Rabadabi, Atanasya Sebaklim, Anchela Ngiraloy, Rangalgela Gade Oib, Ramda La Julia Oib, Maalbay the Lucia Oib, Momosub the Baby Ramiu Marangalgiu, Eme Medali Medrangasew. Aruptamao Lagim Subdra Thomas Ngirarigel, Alons Joseph, the Bedebra France, Radosomla Tony Adelbay Marangalgel, President Surang Luips Jr., Dwight Masami Maruulel, Tony Rimir, Ben Kaipat Ngirarigel, Hector Tatingal, Fraser Bauloong Marbebi Ringi, Riang Yosino, Gustaway, Dwayne Masami, Duke Joseph, Ashley Joseph, Rulu Philip, Obakalol Peter Napoleon, Clyde Napoleon, Byron Napoleon, Ace Kikuwo, Christian Isamu, Alduk Lacabol, Larry Wakakoro, Antero Boysek, Radis Model, Jesus Sus Sishore, Nelson Sishore, Harvey Sishore, Walter Mariur Jr., James Ngiraramyang, Alphonse Nakata, Legislator Job Kikuo, Eric Whips, Legislator Olgari Liao, Cyril Fujimi, Eric Nakamura, Kenny Leduy, Ahas Kikuo, Johnny Mongami, Ma-Armstrong Polo Develbot. Balilyo agim subadra of adraw alyo Sabet Isamu, Altalat ka France Balwong, Emigo Sabino, Nora Sishore, Marchi Blelay, Narit Rabong, Mercy Isims, Rangalgela Smith Olgaril, Rangalgela Ed White, Mingirarwa, Ngingatpak Numbert Napoleon, Andres Napoleon, Hayes Gahue, Alphonse Samil, Elwais Samil, Einer Gabrol, Dan Harusi, Legislator Billy, Marbebi Ringi, Venice Oisawang, Mamadrang R. Girino Nakata. Agidire kalmusub del Morangalgela Adalbail Arway, Rarangul Yusim Makui, Uarasom Labenhart Thomas, Rukubay Mayumi Ramalig, Tangalbad Makui, Maprisila Sawalablay, Elizabeth Rideb, Lulu Tuur, Ma Udibong Basilio, Mamosubdar Adad Marngal, May Madray Ngase, Wertial, Lulubong Lal Sungulang Galtargid. Agidire kalmusubdra, Ob Adrat Miu, Yasko Mendiola, Maadala Roman Rideb, Mamosubdar Adad Marngal, May Madray Ngase, Wertial Gamaldilel, Maaldadu Rabenhart Bauloong. Alangarnyar adama melmlo
Urabatak lang clear, lang klam nga tel tial sub daw ul, yagik mal ayamar, olngit malakal bol makita renrir, elmay magimgay nga sewer tial kamal dilel, maal dadu ramladal targid raben heart bauloong. Direkal kmal bato ka alsang, eklo atretre, marmodiakal sab arir elmay, mal diungil basul, edidakalat karang lungu. Tial mula rin sa ringil sub, aspadela kamal dilel, maal dadu ratargid raben heart bauloong, elmlamot terko kalmoringira Sunday, November 2, 2025, el di moringira Palau Funeral Home and Chapel, el ngarangat kibra baluray-ray. Lomu ra 9:30 a.m. el moswel, el tuwab del mura fisheries dak, ya omra el amura balilyaw, el motuwab ra iglesia protestant, en mo umdak lera olgul. Kompmal masulang, ya rubakal Dios lo menggether rokui. Signed, adal balug Alisto Joseph, Chani Yao, ngir ongor droteo nagata, ragamsik surang al whip sa senior, ya other talwang Charles Obiang, Teofanus Isamu, Risong Denis Rangul. Subdra Kamaldil Maaldadu, Benhart Pauloong, Sunday, November 2, 2025, Funeral Home Ayray. Kaya subdra lortob niya Obakalol Peter Napoleon, ngingat pak numbered Napoleon, Baules Sambal, Mangiraged Yugi Wadongokl, El Moraroko il Gimgaw Adra Babaldab, Orior Mayoldab Alkmo, at Targidra Benhart Pauloong, Amlos Meer Sera October 7, 2025. Abadangel Ngaramor, Yakmaldilel, Amlamotor ko Kalmornira Sunday, November 2, 2025, La Santos Borja Funeral Home, Emomadak Larabililyo. Mangar along agim subdra adalbay Raymay, Resyong May, Maebil Raymay, Iror Arurang, Momosubdra Adad, Emay Madakay Ngasew. Ngarar dagim subdra Rut Arar, Raiholt, Ngiratyo, makabasang ete tyob, momosubdra adad, may madakay nga sew. Ngartmaw agim subdra arangas Lucio ngiraywek, ma Florencia, France, momosubdra adad, may madakay nga sew. Ng esar agim subdra ebgew tad ngiramangyor, Mirair Mercy Ramaruy, Maligra Vital Balu, Justina Ramaruy, Tuyd Simon Ramaruy, Madil Tuyd Adora Ngiramolaw, momosubdra adad, may madakay nga sew. Malgayo agim subdra Senator Brian Malayray, mamosubdar baby rakaw may madakay nga sew. Ngat pa nga gimsubdar ng kamasik surang alwip sa senior, mapekaldil Eva Kyota, mamosubdar adad may madakay nga sew. Ay malig ay gimsubdar Ebil Hermana Umetaro, mangalgel ra delegate Warren Umetaro, mamosubdar baby rakamiw may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra o ermalek teruworong ulbay, mamosubdar adad may madakay nga sew. Ay raya gimsubdar gagrel taadib Timothy Ngirdimaw, wadal adra Rabaw Ines Santos, Dira Aspar Karen Kohama Obiang, Dira Kaltalyab the Mangyor Emasyo Almatmewang Rungulbay, Mamosubdar Adad may madakay nga sew. Orior agim subdra Rubas Gabriel Adalbay, Maoob Rahel Beeserrak, Mamosubdar Adad may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra Adalbay Rasual Harry Fritz, Marimu Dominica Ngoriakl, Mamosubdar Adad may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra Runguluel Herman Omelaw, Marngalgela Yasko Rudim, Ivan Rudim, Shirley Rudim, Talobad Eunice Oilo, Senator Mark Rudim, Mamosubdar Bepiramiw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar ngalgelamle Uel Magdiw Itaru Gisigawa, Ramari Gisigawa, Mamosubdar Bepiragaw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar ngalgelamle Talobad Ngadig sa Klolad, Raminrang Klolad, Mamosubdar Bepiragaw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar Laiter Dolmer sa Apolonia Siprit, Prima Oib, Mamosubdar Baby Ramiw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra Ngiripkal, Madiripkal, Mamosubdar Adad, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra Elizabeth Rivera, Ibadul Raidong Adolb the May, Maloyola Tuelbang, Mamosubdar Adad, may madakay nga sew. Agidirek kalolngitra Ngir also Milan Berdong, Madir Turong Hiroko Sugiyama, Mamosubdar Adad, may madakay nga sew. Ilya kalsub daloltob nga Diltpak Keiko Bedor, El Morar ngalgelam Lerubas Santos Oligong, Ralusien Maclifton Oligong, Mamosubdar Baby Ramiw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar Ngiklev Alfonso Kumangay, Diray Galaw Lali Gibbons, Marngalgelam Le Obirir Tokie Morey, Rathingalius Ignacio Morey, Maobirir Piyar Mangsaw, Mamosubdar Adad, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar ngalgela Kaday Oib, Ramda Alchulia Oib, Chani Yao, Tosco Gloriano, Mamosubdar Baby Ramiw, may madakay nga sew. Ilya kalsub daloltob nga ngalgela Patok,
el morablitang yoichi singewo, mabalang ulang wong, mamosubdar adad may madakay nga sew. Yablilyo agim subdar ngalgelamle obirir ayako Martin, ra obirir Chulita belibe klolubak, mamosubdar bebi rigidra lui le may mamngasumam. Agidira kalmasubdra uel magdiw susumu mori, marangalgeladi raklay kosiba, ra ambasador Joshua kosiba, Joseph kosiba, Maester kosiba, marbebi ramiw, mamosubdar adad may madakay nga sew. Agidira kalmasubdra uel magdiw Ignacio Santiago, Vir Madalyang Katrina Talay, Inaria Tomei, Joseba Yamamoto, Edwina Solang, Susan Rodas, mamosubdar adad may madakay nga sew. Agidira kalmasubdra ngalgela abarek ngirarangay, rangalgela uwaing ratewong marbebi ringi, rangalgela igalaw ongklungla, ramaria Otto Joseph, Malisa rangel, rangalgela mle ngirngat pak obiang ngirarangay, Ramarsiana obiang marbebi retir, rangalgela Gabriel ngirarangay, rangalgela senggitsi mad, ramarao amad, marbebi ringi, may madakay nga sew. Agidira kalmasubdra rangalgela mle ngirngat pak smaw susong, rarangulu el Hensley smaw, Mayumi rideb, Madayana smaw, Sanford smaw, Maris Hanes Junewo, mamosubdar bebi rikmiw, may madakay nga sew. Agidira kalmasubdra rangalgela Remeldil, raongetiu Margar Ichiro, Mahenrita Chilton, mamosubdara ngal may madakay nga sew. Agidira kalmasubdara ngal gelamle dilpak kalaus pasungala ra edala Roman Rideb. Low arungala Sienas pasungal Matians pasungal mamosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdara ngal gelabalbult sambal, Rapaules sambal, Fuanes sambal, Mafabian the basol may madakay nga sew. Agidira kalmasubdara ngal gela Sayako iyar, ra Elmer iyar, Sabet iyar, Estela nakata, mamosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdara ngal gela Nobuko Leong, ra Susan Olebu, Leona Ricky, Maisak sambal, mamosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdar ngalgela Christina Godeb, ra Carson Godeb, Michelle Alfonso, Mamarlene Dominic, mosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdar ngalgela Ali Nakamura, ra Diltpak Keiko Bedor marngalgel. Agidira kalmasubdar ngalgela Hisaya Kunyosi, ra Quincy Kunyosi. Agidira kalmasubdar ngalgela mle Obakalol Kuniwo Nakamura, ra Governor Amais Robert, Eric Nakamura, Ebileville Caroline Nakamura Takava, Sherry Nakamura Ulongong, Chil Nakamura Iyar, marangal ka may madakay nga sew. Agidira kalmasubdar ngalgela Hiroshi Nakamura, Radiras Asong Pascuana Talay, Ngiraged Yugi Wodongokla, Marta Kosiba, Maria Dongokla, mosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdar ngalgela mle ngirnget pak Toshio Nakamura, Raong Teruy Siegfried Nakamura, Marco Nakamura Laol, Mamerna Nakamura Kyota, mosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdar ngalgela Ambassador Daishiro Nakamura, Ra Esra Nakamura, Kimiyo Nakamura, mamosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdar ngalgela mle Chief Justice Mamoru Nakamura, Ra Edwin Nakamura, Harold Nakamura, Natalie Nakamura, Stephanie Nakamura, may madakay nga sew. Agidira kalmasubdar ngalgela mle Diltpak Margi Napoleon, Ra Obakalol Peter Napoleon marngalgel, ngirngat pak Numbert Napoleon marngalgel, Ongetiu Andres Napoleon marngalgel, Beverly Napoleon marngalgel, rangalgela Nawokoy Miyong, Ra Hayes Gahuye, Makailani Kini, rangalgela Johanna Napoleon, Ra Elaine Ngirmeri Lamarngalka, rangalgela mle Diltpak Naomi Simang, Ra Byron Napoleon, Rolmi Napoleon Singeru, mabebi ramiw, may madakay nga sew. Tokubet salsub dalol tobder nga Diltpak Keigo Bedor, mangiraged Yugi Wodongokla, elmora rangalgela Takataro Nakamura, Tomie Nakamura, Ebil Nakamura, Madaisiro Nakamura, elkmo may madakay nga sew ed almangal trir, arangalgela Targid Rabenhart Bauloong. Yang ayaw ragim subdra rangalgela ngiraw Miss, raw eldik sa Governor Natus Miss, Richard Miss, marangalgela Masako Oreng sa Captain Benito Tomas, mamosubdra bebi ramiw may madakay nga sew. Agidira kalmasubdra ranguli Yusim Makuy, Ma Isabela Rideb, maongayim Captain Arvin Raymond,
mosubdar adad may madakay nga sew. Malkluat tre betokam asang mabolakal sab may eng maldiwngil basul bay didagalat karang lungu. Kompmal masulang yabud mabaltigareng radios bolo banggeda rokui. Signed Obakal Peter Napoleon ngiraged yugiwo dangokla. Osisiul subdra kamaldil. Kya osisiul subdra kamaldilel maaldadu Rabenhart Bauloong lotov niya u Elsias Gened Uyahara u El Rasom la Benhart Thomas Rungul Yusim Makui Madev Moses El Morarogui El Admam Rababeldav Orior Mayoldav El Kmo Mlamotrok la kamaldilel maaldadu Ringigal Targid El Moringira Sunday El Erul Gabasingila Ongtrui Matalbuil November 2, 2025. Tel kamaldil maaldadu Adi Moringira Funeral Home El Ngarabalurang Akib Rai Lomu Ra Etiul Klong Matedob Ratuta El Moswelab Etwab del Morafiseris Emra El Morabililio El Dimoclora Evangelican Church Emo Ura Olgul Ya Omrael Al Mutra Osisiul Sils Ol Agim Subdragaw El Klol Olablu James Miwata Alidadong Mo Subdrabebi Ragaw Eme Mada Alim Edray Ngasewer Tel Albul Agidirak El Mesubdragaw El Ngira Asabres Brownie Salvador Madira Asabres Warang Ulit Mo Subdar Adad Marangalga Eme Mamga Sugma Mertel Albul Agidirak El Mesubdragaw El Salvador Ramot Mo Subdar Adad Eme Mamga Sugmam Agidirak El Mesubdragaw El Teodora Naito Marbebi Ragaw Julia Rangol Mo Subdar Adad Marangalga Eme Mada Alim Edray Ngasewer Tel Albul Ngarar Dominina Elias Rocky Iray Agim Subdragaw El Other Talwang Charles Obiang Rabal Tagewa Ngirmakur Mal Miotel Klolad Modngasang Ragamsik Diratublay Debir Mangasaw Luisa Pedro Mosubdar Adad Marangal Galgirel Tial Albul Agidirek El Mesubdar Gaul Reirik Le Henry Tagesi Mamosubdar Bebi Ragaw Eme Mamngasuguma Mertial Albul Agidirek El Mesubdar Gaul Ebiledil Caroline N. Tagada Maarik Nakamura Mamosubdar Bebi Ragmiw Eme Madaalim Edray Ngasewer Tial Albul Orior Agim Subdar Gaul Tulik Ramaligang Ebil Tulik de Olang Sairong Sato Madil Subda Paloy Mamosubdar Adad Marangal Eme Madaalim Edray Ngasewer Tel Albul Agidirek El Mesubdar Gaul Kaltngul Rabay Uduy Matngasik Risong Saito Mamosubdar Bekel Adad Marangal Grat Amding Eme Madaalim Edray Ngasewer Tel Albul Agidirek El Kmalolngit E Oltur Gaul Ebil Abbas Batildes Olaul Malame Arangalgem Rasuset Mlamey Kiomasa Salvador Maumale Kiomasa Heno Malngasuma Mertial Albul Agidirek Lolngite Olturgaul Grace Rafael Malame ang Algem Ratcholin Rafael Marbebi Ringi Megim Aalim Egim Gay Ngasewer Tial Albul Balilyo Agim Subdragaul Emigo Bauloong Marngalgel Mariana Postol Tangirkoy Sadao Mapaustina Da Albay Mamkas Pasubadaload Eme Madaalim Mertial Albul Direkolosisiul Sub Da Mora Hilaria Amalay Maflora Tuur Mosubdrar ngal ge may madaalim medray Ngasewer Tial Albul Ngayaw ragim subdragaul Rubay Sanaye Makuy Mosubdar Adad Marangal may madray Ngasewer Tial Albul Agidirek El Mesubdragaul Raatmol sa Teodora Setsuo Dilasom la Grace Cont Eva Kiomasa Arnold Asawo Rufino Moses Maria Talay, Camila Ngiraybu, Wilbur Talay Jr., Kayla Abraham, Festina Leaf, Blau Moses, Jody Yusim Liboy, Molin Tomas Yagar, Omtilo Tomas, Merlinda Tomas, Kamtim R. Augustin Marbebi Rakaw, Mosubdar Adad Marangal may madray Ngasewer Tial Albul. Agidirek El Mesubdar Gaul Adamaseb Jesus Setsuwo, Malewona S. Chanmark, Mamosubdar Bebi Ragmiw may madaalim edray Ngasewer Tial Albul. Tugubet Selsub da Mura Ongayim Captain Arvin Raymond, Mamosubdar Bebi Ragaw may madray Ngasew edaalim Mertial Albul. Agidirek El Mesubdar Gaul Talobat Tongko Gate sa Marangalgem, Yaad Archangel Rafael, Diane Rafael, Regina Subris, Severio Joseph, Maherman Tagesi, Mosubdar Bekel Adad Marangal may madaalim edray Ngasewer Tial Albul. Agidirek Lolngite Oltur Gargawl Wadal Ad Satski Florencio, Malme Arangalgem El Ngusuguma Mertial Albul. Agidirek El Mesubdar Arangalgel at Tagisang, Rarunguluel Isidoro Tagisang, Romana Ongalibang,
Rosa tagisang mamusub dar bebi ragamiu e may madagay nga sewer tial alabula. Aklamate lasub daw ul matirgel adamam almlodeal madungang clear lakalbol maknitaran rir ela may magim aalim magim day nga sewer tial alabula. Malklo at teretra maser matirgel adamam almlodeal sabarir al may adidagalat karang lungu. Arubakal Dios dil bloel malamos elo maknaltangat tergid rokwi. Signed Welsias Gened Uyahara. Tial subdel mulla rengstringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e hara orngi ko mal mesulang subdragamal dilel alidiar clay. Tia subdragamal dilo al top dengan ibudura lei Robert Tuti, rideb ogadat itong, ubdei Valentino Cloulad, ngira yobei bailui ngira tregde, adel belu Damian Iblas, ma ebira lei Maria Rur, al mora rogul adri ragayuk lumadas padal, el kmotar gidra alidiar clay, al ngalgel agring al yang talkiei mar clay, am los mercer October 7, 2025. Ma badngil ang ramor gem lamot rogok kul morngi agamal dilel October 31, 2025 long imlurior Friday. Agamal di ladi morngi Santos por half funeral home ngarang at kibrayray lomura 9 a.m. ratutaw mo 1 p.m. Ito din mamadakro ulgul rabis aradal ngarang along. Mang ayang aling spadal ang gurur Jose Yao amo subdar ad marangal kay may mdakay ngisir tel albula. Ngalong ekspadala adalbaray may resyong may adalbara tablang tiyansong iraylilda ebiray may idorwam arurang dil moyway simeng akuan ebira tablang ferista basebs mosubdar ad marangal kay mirgirel tel albula. Direk spadala ngiyang rimir mosubdar ad marangal ka ruat Paulinas kang marmaringel Henry Ewatal Maribal Ewatal Chan Ewatal mosubdar ad marangal kay may ngisew Obak Lorenzo ngira molaw Machustina and Thomas mosubdar ad marangal kay may ngisew direk spadala badura barak Florencio Madam ebira barak Valentina Arturo Haperskang posubdar ad marangal kay may ngisew ebir esbres warang ulit Felix Targong Inglors Way Julia Sugi mosubdar ad marangal kay may ngisew tel albul direk lang iro itolok microngu lang ira brek de chakrongu li adra club de hitorngu Mary Irey Nancy rungul ma armarngel mosubdar ngal ke mi da limtel albul direk spadala de skim tuti ma iris tuti oteo tuti Miranda tuti ma loyoladi sangabaw mosubdar ad marangal ke mi ngai ngesew direk spadala Erina Marciana maharu itstel matang Yusim Sato Matsko Sato marbibiringi mosubdar ad marangal ke mi ngai ngesew tel albul Tinay Targong Jesse Lilaw Jeffrey Targong Masesti ngiraw Maanchelo Pangalinan may makang isertel bula. Direk spadala Vasilias kiwo, Siskas kiwo, Makinli singeo, Sheila Nirmot, Reagan Remot, mosubdar ad marangal ke may makang isew. Jesse Targong, Osmond Targong, Sandra Targong, Ngirablaw Sambal, Patrick Aribok marbibiringi may makang isew tel bula. Direk spadala Badur Elgang Wilhelm Remot, Maebir Elgang Hanay Ngais, mosubdar ad marangal ke may makang isew. Direk spadala Sandra Tulmaw Matemayat Lolat, mosubdar ad marangal ke may makang isew tel bula. Direk spadala Albinati Marong, Ma Faustina Armaruk, mosubdar ngal ke may makang isew tel albula. Ngarardeng spadala ngiraw bisyur kanay, mosubdar ad marangal. Direk spadala Arbor Kasada Laurentino long mafesta long may makang isew tel albula. Ngitop Hideos, Lisa Hideos, Lali Hideos, Artin Hideos, Chairman Hideos, Leleng Miguel Yob, Kathy Francisco, Maui Miguel, mosubdar ad marangal ke may makang isew tel albula. Ngiwaleng spadala ngal gilaging sang ngiraprak, marangal gila Hideo Targong, adakal rulukat ma Isabela ngirmang, mosubdar ad marangal ka. Ayrayeng spadala awadal Adriana Ilus, matadib walistus silus, mosubdar ad marangal gilil tel albula. Dirikal spadala ngal gila Yonat Rangura, Christina Arsenio, Machorcharangul, Marichel Makasar. At panging spadala Marta Itong, mosubdar ad marangal gimay makang isew tel albula. Ngaram nunguyeng spadala ngal Birale, Maria Ru, Raul Turo, Raul Mitsko France, Molmen ngal gim na Dilyaur France, Oleaw, marbibiringi, magim aali, magim makang isew tel albula. Orion ang spadala Hermans Francisco, dir uldak o obket tingiragid, protegil Hermana Siro, dir rakarkurno nalawi, irabadel maluert matulas sa kawang Steven Kiota, mosubdar ad marangal girel tel albul, direkal spadala Lester Ur. Tokobet sa spadala ebirale, amora marin ginatrang, at malmer ng algem na Ryan Teruom at Cheryl Teruom, makang isew tel albul. Dirikal tukobet sa spadala ebirale Maria Ro oran mora siya orak mabasilias kras may mdakaing siya tel albula. Paliliwang spadala alo adil sapsis edala Roman Ridep mosubdar at marangal ka. Mercy sim sa marbibinangi may mdakaing siya tel albula. Kalamang telaso daw ulm trigel mladikam dong clear bal sabil may mdakaing siya tel albula. Kung mal musulang imbuto ka masang masair mabulakal sabi may dito kalat ka ng lunguga.
Tia osi si ulsub dara kodal lol top dringia mala albalu ra qabli ra alila ng amyang ra Imilik State may adro odolom risaw bauso marubiang hiromina bayama matuurur eri gotaro el mararugul adra marangal ra qabli ra alila ilkmo at targid ra lidia raklay ang algela yaich raklay amla mosme mabadenge lang ra mor ya amal dile la morngi ra Friday October 31 2025 ra Palauan Funeral Home Ayon ngit kamil ad marangal ka kabli da alilay may midal mga sister ali di raklar tial kamal dilel ngal targid ma adi busra drong led putok alsang mase er mabola ko may edi daglat kanang longo mabaltig reng adios lo makal tanga targid rogoy op mal masaul sign mala albalu ra kabli da alilay Tia subdra kodalo top dringa ding Elius Yuchin Mehara, Raikam Sekchin, Madir Turong Hyogosong Yama, Alm subdra kamil gaw adal gire las la targidra milang bonigasyo bon abordong, Abil rally the Raklay abordong am los mer sira Tuesday October 7, 2025. Emla motorko kol motodrong im luriol logdey matal gapsingil el along truil buila Friday October 31, 2025. Reo tiuklo la tuyutaw 9 a.m. Aldimora Palauan Funeral Home and Chapel ngarangat kibra blue rayday. Emang maldil mo 12 matedo at 12:30 p.m. Emo utod el mamadak blue long. Magim super tigel at mamal beduk lang clear malmaim da alim da ging sirtial al dadu. Tukopet sa spedela ding Elius Yuchin Mehara madir turong Hiroko Sungyama amoray bedul mabilong Gloria Sali maim da kay kasuwes edgang sirtial al dadu. Tukopet sa spedela ding Elius amorang inay Francisco Cisco Gibon sa mamirar Yuriko Materni irol nga bang Gregorio korek ngirbang adalbaratang alensid dira prak Elisita Morey mosu dra bebin ngamiu marangal emim da kasuwes edgang sirtial al dadu. Ayliak sa spedela dir turong Hiroko Yama am subdragal odal at takakoruluda evilt at pospisen tagalu may marangalgiu marbebir kami may dakang isew ngakaldir turong adiregal msubdram de baulina toy natsko adalbay ngirakarkur madirakarkur nonalui lili ludong waisang mariur Abraham Ngirios dramli Fritz marangalgil aduluta mosubdra bebir kami may dakang isew tel aldadu agim subdra ngalgila Yoseba Natalia Oskelin Jennifer Oskelin Gibons marangalgila nanot telay marangalgila Madeol Robert Talo itop marbo marangalgila Tobias marbo rakonti marbo maalan marbo mosubdra bebir kami marangal ge may dalim dakang isew agdiregal msubdra ngalgila motil masisyor law tangal may dalim dakang isew mayra gim subdra tadim kalistus raksid wadal adra malgi renailu semihina besrak Sandre Melwat Christina Melwat Churcha Melwat Besti Miller Antonia Borja Marchi Dalton Roberta Albelaw De Vito Ribiong Historia Borja Mayolani Temong mumgas pasubda may dalim dakang isew tel dadu Agidire kalm subra Milan Bonigasio Bon Abrodong Rosela Ubday Masami Pascuana Suzuki Lazarena Yosinawot Batul Jennifer Songyama Alen Suzuki Alex Suzuki Ralph Ubday Mosubra bebir kami marangal gemim dalim dakang iseur tel aldadu Agidire kalm subra igalaw ngiradong sa dana kapakol Martina Roberto Marangalgel Madal Sar Loel Charlene Santos Ubat ngir omlay kamsig Cherry et Pisong Kela Siro Benjamin Yusi Donatus Yupa Ongrong Gladys Francisco Maverna Francisco Kasil Francisco, laging iradong sa Bailey Theodore, Burley Theodore, Casey Zero, Viven Sasabal, Igen Wehara, si Che Zero, Roboong Maadalbay at Pisong, Mosudar Bebir kami umarangal kami dalim, itakang isurtial aldadu. O si Sulsuda marangir etet Nobertiano, Migo Graciano, Mudulong Salvador Sado Itelams, Romaniano, mamungtangan kaspasuda may dakasues, dalim itakang isurtial aldadu. Agidiri kam subdra adiras amlay umagatal teruo hilariang idaibu Marciana Obiang Dirmaduliang Katarina Telay mosubda ergaul ob adraw Elio Sabet Isamu Malinda Edwin kaspusubda maim da alim da kangisew Tokobetses padama mara Helen Borja ito ma Anastasia Kiguharu maim da kangisew Ngakalding Elius Yuchin Mehara, Karaigam Sekchin, Madir Turong Hiroko Sungyama, Malmereng Asuli o Lingit, Tumlir Rogoy, Mada Alim at Kangisew, Ertial Aldadur, Abila Milang, Bonigasyo, Pon Abordong, Adios Lumakaltang at Rigid Rogoy, Kop Malmsulang, Say na Ding Elius Yuchin Mehara, Karaigam Sekchin, Madir Turong Hiroko Sungyama. Tia Subdrol Tobder Ngia, Gikarel Tadib, Timoting Irdimaw, Wadal Adra Urbaw, Ines Santos, Ngiripkal, Diripkal Hiroko Sungyama, Mewang Rungulbay, Wong Tur Rungulbay, Maibduraidong, Adolf Tomei, Ilmsubdrol Kami at kawad al gire la sarila bila targidra milang bonigasyo bon abrodong abil ralidia raklay abrodong am los mersera Tuesday October 7, 2025 mabadngil ang aramor game la motro kol motodrong game lurior logode matal kapsingil elalong tru ilbuilo Friday October 31, 2025 etiuklo artutaw 9 a.m. Aldimara Palauan Funeral Home and Chapel ngarang kibra blue rayray emang maldil moswel matedob at 12:30 p.m. utod el mamadak rablu rungar long magim subdra bekal kawad al
adak malulungit mo may dal mingi targid ramilang bonigasyo bon abrodong marangalgel ertial obrado klingit rengal ngal alsel hindi maldili el dadu rosi sulsils magip malulungit madibom kaltmok kulgilel el dadu ma oriora gim subdragal ngir etet novertiano migo graciano President Senate Senator Hocons Paules mudlong Salvador Sadoy Telams Romaniano Masabrina Osile ulingit mo subdrabek dad marangal ng may dali mertial dadu tokobet spedela diripkal hirogo sunyama amoray adribugol kyonisal mabekkel dil kuye belelay Anastasio ulingit mo subdrangal kanang ribugol may dali mertial dadu tokobet spedela diripkal hirogo sunyama amoray rimug Dominicang Oriak lamatarangi diribugol media misal ulingit may dali mertial dadu abililio agim subdragal obak lool Peter Napoleon dilpak Bedor ngingat bak number ta Napoleon maong etiu Margaret Ichiro mosudra adad mangal gemeim dalim dang isir tel dadu ya tokobet spedela drip kaliro gosungyama amora ebiledil Caroline nagamura takada mangina aget yugi wodngok lama Senator Siegfried Chigo nagamura mosudra bebir kami mangal ge dalim dang isir tel dadu agidire kal mosudra ngal gelaw eriang blesam rabaskon arngul mahulda blesam Henry blesam mosudra bebir kami emailo ad dalim dartel albul osisi ul sudra dadu amora along San Osbal madil sa along Roriaki kuo mosubra adat mangal ge meim dalim daging sirtel aldadu ayra eliak kalspedela garel tadib maodal adra urbaw ine Santos amora Teresa ililaw maodar riu agmur ililaw eolengit mosubra bebir gamiyo meim dalim daging sirtel aldadu dirigalo si sulspedela garel tadib maodal adra urbaw ine Santos amora tadib kalistus titus raksid mawadal adar malgi renailus dirut arar ngamril madlarak mosubra adad mangal ge meim dalim daging sirtel dadu ay miliga kim subdral ur ermelek lateru orngulbay mosubra bek adad mangal ge meim dalim daging sirtel dadu ya ilaq spedel ge garel tadib mawadal adra urbaw ine Santos amborar ngalge ladirat maleu makasong eolingit makasubdalo ade meim dalim daging sirtel dadu agidire kam subdra ngal ngirip kalek meim dalim sirtel dadu magim subdra diras adoy Rose Joseph Dirangar kabay Paula Kumangay, Chewin Philip, Pascuana Flowers, Yura May, Julia Ringang, Lucia Santos, Jennifer Sungyama, Dana Gibbons, Telma Bells, Lazarinat Butul, Melanie Ringang, Vivian Telay, Dr. Luisa Santos, Leola Tuelbang, Rosela Masami, Lorraine Diraibu May, Claudia Rivera, Tiffany Rivera, Rowena Uday, Nadia Bonifacio, Dira Asbar, Karen Obiang, Flavin Tuelbang, Alex Susugi, Jenson Demay, Tabay Sumang, Steven Sungyama, Antonio Borja, Benari Gibbons, Raymond Gingalwong, Leaf Oberdong, Mariano Borja, Ralph Ubaday, at Tokobet sa Spedal Gigarel Tadim, Mawadal Adra Urbaw, Ine Santos, Amara Isidora Olgaril, Embigong Iramrang, Marciana Midar, Magarson Olgaril, Mosubra Ngalgiw, Mim Dalim Daging Sirti Aldadu. Tokobet sa Spedal Madri Kalmura Ngalgila Rungulbay, Radira Kaltalyab, the Mangnyor Masyol, Mewang Rungulbay, Wong Tu Rungulbay, Rat Pangs Karunor Rungulbay, Johannes Rungulbay, Solomon Rungulbay, Marmurang Rungulbay, Mosubra Ngalgiw, Mim Dalim Daging Sirti Aldadu. Komal Masulang, Yador Solomol, Malmingatigay Gargid, Lomakal Tangatrigid Roguy. Saan Kigrel Tadip, Timoting Irdimaw, Wadal Adra Urbaw Ine Santos, Madripkal, Hirogoso Nyama. Ti osisiul subdra aldadu ulto dengyar dialul alonskiota ngingat kabuy hiya puro ilapsis Vincent ito algirela aldadu rabi ila targid ramilang abrodong alangalgela oktamle ramler dialul abrodong olodasang rablar esuro irairai tial aldadu alna motrok kulmorngin October 31 2025 longim nurior ultimo bangela kamaldi lil morngina Santos Borja Funeral Home and Chapel Malawaise iagim subdra kamul bebir kamam mardamam regal belu mamugtakang loyti tal sangmiyo meim dal mangi edang aswirang kaltargid ramilang abrodong ortial obrado del sungul mangaralong agim subdra Dura Barak Florencio Yamada me ebira Barak Valentina Bares ngirakasaw mosubdra bekkel ngal ngemim dalim dangisew a olagim subdra ngal gilangin ngamius tangati ramle di rasir sa kliw yuri mosubdra bebir gaw marangal ngemim dalim dangisew niwalagim subdra ngal gilakir truth puro marangal gilam lengin ngat kabuy doong wasay ranoway doong Marichel Ayer Dialul barbebirtir marangal gilam le dil kabuy to Masa Marsay marangal gilam ner Dialul Gabriel Rongul marangal gilam le ebir rulod Kiari Melil marangal gila dira ete to kas pasubdra ko meim dalim daging sew malgayo kagim subdra rulugod Marcelo ngirglaw ebi rulugod Naomi bi uegi diray 3 Miriam Johannes marbebiringi dira dalbo altakla godep marbebiringi kas pasubde meim dalim daging sew agi dira subdra ngalgilam le odel atos kosebal tradilik rebego ngirmaat marbebiringi marangalgela ngira ulado ubal tele ratchulita magamtawal bentele marbebirtir marangalgela ngirat kakal makreo srang tibulu el mamadra orgong ngira molaw marbebirtir kas pasubde meim dalim daging sew
Isa lagim subra ngalgila anang ngirkalaw marakolas martaba ngala birano ngirkalaw marbibirtir ngalgila masyo ngirangayang radil tapra ka Margaret marabad robam masyo marbibirtir kaspuso de mayim da alim da kangisew ngarsu lagi ultru robar mo usid ni HC madir rawis Marcelina Argenti Melmea Petrus Telmong marngalgila aldabe era rapkaw Cecily aldabe pakwista tamasi marbibirtir marngalgila ngilal mutra Romana Masarius marbibirtir marngalgila Estsay Telmong rakabang malmay migim alim migim mga isew ayra gim subra dil Clarissa Ilong R. Herman mara boy cruel das may dang marbibirtir rangalgil amne dil isik larahana maora al ngiro ulbad marangalgir Moira Madani mar asuma marbibirtir agidire ngam subra rangalgil mastang marangalgil onglungula marangalgil atingir Festina Wasisang marangalgil Rigel Masahiro marbibirtir yolingit tungas subra rogo yemim da alim da isew atogobet sa speda mam subra rangalgil amner dialul ngira molaw al ngalgil arblud rangalgil armbiang rangalgil apoloy marangalgil abod yolingit tungas subra rogo il ngalgal esuroy parmosabir lemim da alim da ngasuir atargid ramilang abrodong ortelo bradal al sungul ort magim subra arbdura tablak Marino Thomas bosubra rangalgil arimat sabal marangalgil atalaw diratyo sabal marangalgil angul tangadigir ong eim ngira kasaw rongul marbibidingi gas subra rogo yemim da alim da kangisew ngaramlungay gim subra ngira sibong Lakius Malsol Kyokorgin Magrete Williams obat mayreng Malsol mosubra rangalgil yemim da alim da kangisew at pangagim subra rubeng Hiromina Bayama madingalde el korang irablugu madiliget Francisca Otong rablaer etet mosubra adad marangalgil yemim da alim da kangisew Oriora gim subra rangalgil abrereng Stella Kiota rangalgil Veronica Kasuma rangalgil Susana Sikyang rangalgil Bibianaw Erbelaw marangalgil Santos Ngodri rawadal adraw rabaw Ines mangira moy Adelino Santos marbibirtir marangalgil Amlegoy Benjamin Mersay Rosemary M. Olkrin marbibiringi marangalgil Otiwing Irdongol Maong Mabarbrina marangalgil Ingrakli Emiliano Elias Masalvador marbibirtir marangalgil Aloysius Asumara Alfred Malvira marangalgil Kasole Irblu Radilaw Siska Kasaguma Ma Marcela Imatengel marbibirtir marangalgil Gabriela Ngirmang Ngirasu Gregorio Masita N. Morey marbibirtir marangalgil Moses Mogol Dr. Ngira Isaw Mogol marangalgil Maya Ratao Agi Uldegal marbibiringi marangalgil Amnir Dialul Obrodong Ramilang Maodal Ragata Obrodong marbibirtir Gaspuso de Mim da alim da kangisew agidire kamsobdra ibudur raidong Adolf Tamay mosubdra rangalgil Ladinamagar Obrodong Tamay Mim da alim da kangisew Karkabasang agim subdra Abay Lorenzo Katosang madilo dilang Edwina Katosang bosubra adat marangal karo dilang imeim da alim da kangisew madakopmal musulang rogoy edit kausing Irisel Sils ramasang al October 31, 2025 long him lurior Friday el Halloween signed Dialul Alonso Kiota Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel matiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi haraorngi ko mal mesul WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Diaz Apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the Hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Diaz Apartment, the right place for you. WWFM is owned and operated by Diaz Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Gurmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 megahertz and 89.5 megahertz 24/7 with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. Ali ngariya malor udu subde de hatemem el mera radio station madagulngit mamay gim sugaw makot egrilu si aspren eloya a cellphone mal open den wargaw e waisen muk mongomur o ingrang e momrekor o ingrang etela times ratal si se sign ringi esendringil either moya ka fax mora 4884420 malub ke sendringi loya ka email en mora www.fmpalau@gmail.com ega ma recorder ngi erulia invoice e sendringi le porkau ya uriul ega me harau
Ali manya moveslo ya de wargao, lectures peerngi, hello ay sergao, malobang nganya harma raspedem, e aki color segi the number, e mga do urgaraw era ki bomrek lumru raspedem, ko man mesulang. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in DS Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. Each side says the other needs to act. Lisa Brady, Fox News, on day 29 of the government shutdown. All of this pain that's being visited upon the American people by Donald Trump and Republican policies needs to end. House Minority Leader Hakeem Jeffries says Democrats stand ready to negotiate, with SNAP benefits set to be suspended Saturday. But Oklahoma Republican Senator Markwayne Mullen says Democrats keep blocking a stopgap bill in the Senate. This is all about a leverage point for political purposes, and that's really hard to negotiate on. The only thing we're asking them to do is reopen the government. There are some bipartisan meetings happening. You know, I think that most Democrats and Republicans want to open the government, and I actually think that most Democrats and a lot of Republicans want to do something about the affordability of health care. The problem is nobody trusts each other. New York Democratic Congressman Tom Suozzi and his Republican co-chair of the Problem Solvers Caucus, Pennsylvania Congressman Brian Fitzpatrick, say they're trying to rebuild some trust and find a path forward. Virginia could become the latest state to redraw congressional maps ahead of next year's midterms. The Democrat-controlled House of Delegates just voting in favor of amending the state constitution to allow redistricting, sending the resolution to the state Senate. Hurricane Melissa now blamed for at least 4 deaths in Jamaica and more than 20 in Haiti, continuing a trail of destruction today across Cuba. The next stop for Hurricane Melissa is here on the island of Bermuda. It is going to be racing this way on Thursday and Thursday night. The forward speed will increase to about 40 miles an hour as it moves northeast towards us. Expected to pass to the west or to the left of the island, so we get a brush from the hurricane, at that point likely to be a Category 1. Fox Weather's Mike Seidel. The storm hit Jamaica yesterday as a Category 5 hurricane. In addition to the deaths, 13 people in Haiti are listed as missing. America is listening to Fox News. President Trump is in South Korea, where it's already tomorrow, scheduled to begin a high-stakes meeting with China's leader 5 hours from now. President Trump will meet with Chinese President Xi Jinping Thursday morning in South Korea with an aim at reducing escalating tariff rates. I expect to be lowering that because I believe that they're going to help us with the fentanyl situation. They're going to be doing what they can do. The president, speaking with reporters aboard Air Force One, says he's prioritizing commitments from Xi to crack down on fentanyl from China reaching the U.S. A framework agreement would also see China making substantial purchases of U.S. agriculture. Beijing has boycotted American soybeans in response to tariffs. Fox's Jared Halpern in Washington. Back-to-back rate cuts from the Fed with another quarter-point reduction. Uncertainty about the central bank's December meeting rattling Wall Street, though. The Dow finishing down 74 points, but another record close for the NASDAQ. An Oscar-winning director is selling some personal items after a box office flop. Francis Ford Coppola is auctioning off 7 luxury watches from his personal collection, including a custom timepiece worth more than $1 million following the box office failure of his self-financed epic Megalopolis.
The 86-year-old Oscar winner poured $120 million of his own money into the sci-fi film, which earned just $14.3 million worldwide. The watches will go under the hammer December 6th and 7th at Phillips Auction House in New York City. Headlining the sale is Coppola's one-of-a-kind FP Journey FFC prototype designed by Coppola himself alongside master watchmaker Francois Paul Journy over 8 years. It's expected to grab more than $1 million. Michelle Polino, Fox News. Game 5 of the World Series tonight in L.A., where the Blue Jays got even last night, tying the defending champion Dodgers at 2 games apiece. I'm Lisa Brady, Fox News.